Henry and Rose Lopez, Leonila Apostol and family, Mia Hilary Taruk, Angelo and Leds Apostol and family, Mr. and Mrs. Reynaldo Lurido and family, family of the late Raymond Kayanan, Corazon Manaloto, Epifania Mason, Mr. and Mrs. Bienvenido Marquez, Mr. Vitaliano Salas, Mr. and Mrs. Aaron Galang, Mr. and Mrs. Bob Cousins, Mr. and Mrs. Randy Agawin, Mr. and Mrs. Mark Leharde, Dr. and Mrs. Richard Salas, Mr. and Mrs. Arnold and El Magalang, Jeyos SLOPC, Marilyn Sagum, family of the late Maximo and Milagros Pacheco, June and Dina Talaw, Aurea Ignacio, Gloria De Leon, Benigno Ignacio, Pinky Palataw, Rhea Corpus, Mr. and Mrs. Mario Mangalus, Josh and Jean Hipolito and family, Say Munoz and family, family of the late Pepe and Iding Paras, Rosie Paras and family, Engineer Noel Franco, Caroline Nakasaet, Brant Alduin and Eunice Carlos, family of the late Ariel Carlos, Esmeralda Suba and family, Herman and Leia Peña, Malu Peña Tobiano, John and Lani Gotianco and family, Juner and Sel Lapus and family, Alan and Lorna Pardo and family, Leia and Lilia Santos, Lalaine Sahagun, Jay and Bea Santos, Chris Peña and family, Jerome Pelayo, Mr. and Mrs. Alan and Janice Galang, Mi Galang and family, Lori Aquino and family, Brave Printing Services. Ding kapatadamong magmasusi, King Aldon ng Karelangke Baitan, Bernadette Manliklik, Ninia Pelayo, Luisito Carlos. Ding kapatadamong magpa-special intention, Peter and Lydia Benson, Jose T. Lazatin, Rebecca Mercado, Chona Cunanan, Tess Cunanan, Jeffrey Pangan, Sanctuario de Mexico Memorial Garden, Nick and Fed Despues, Jay and Katrina Oligario, Amabel Serrano, Antonio Serrano, Rick Martinez, Jasmine Binus and Andre Sumang, Libertito June Feliciano, Christian Jerome Dampil, Lance Gian Cortez Asuncion, Marcelo Kaliwag, Claret Vergara, Shannon Vergara, Janet Alfonso and family, Christine Vergara and family, Lilibet Aquino and family, Mika Reyes, Noka Reyes, Ami Sumang, Gloria Manliklik, Jairo and Jaira De Leon, Cynthia Cueva, Kristan and Melifer Reyes, Heidi Diana and Brian Jasper Sembrano, Hannah and Hermaine Estacio, Ignatius Guzon, Marilu Esteban, Leonancy Mangulabnan, Jerome Capulong, Alma Ria Salcedo. Ipagkalam na sa ning Diyos sing malagwang kapaldanan, ding kapatadamong masakit, Zenega Feliciano, Sheila Isip, Oliver Mendoza, Edwin Manalo, Minerva Ginto, Cham Siason, Claudia Viray, Luz Salas, Agnes Feliciano, Demetria Sumang, Oliver Sagum, Bruce Cortez, Rodel Pingul, at Marvin Mangulabnan. Iuli na lasana king kayaryan ng maligayo, ring kapatadamong mayang unabye, lalong-lalo na Rio Bentino, Antonieta, Alice, Christopher Kevin, Juliana, Angelina, Joel, Manuel Sr., Manuel Jr., Olympia, Serafin, Jesus, Mario, Rogelio, Lamberto, Reynaldo, Bonifacio Sr., Milagros, Christian, Lucia, Rodolfo, Marcelino, Rona, Vicente, Guillerma, Winnie, Lawang, Magdalena, Veronica, Tomoteo, Crison, Jennifer, Edgar, Constancia, Among Luzaro, Bienvenido, Angela, Fernando, Prisciliano, Felipa Estraton,
Jonicia, Maria Luz, Margarita, Maria Consolacion, Luis, Maximina, Ronald, Marcelino, Erlinda, Onofre, Candido, Potenciana, Jose, Milagros, Angelito, George, Benamin, Peña Francia, Fernando, Centula, Eminiano, Honesto, Pablo, Obencio, Heinz, Honorata, Severino, Miluida, Dominica, Constancia, Verania, Maria Gleba, Aloysius, Clemente, Alejandria, Mario Deo, Primo Clemente, Demosthenes, Ian Kenneth, Rose Ginto, Casiano Reyes, Kinkayang 5th death anniversary, Castor, Pablo, Angela Guarin, Kinkayang 15th death anniversary, Francisco Sagum, Jose Agripina, Anacleta, Conde Irlos, Criador, Faustino, Reynaldo, Virginia, Meni, Rodel, Monsur, Orlando, Rufino, Aurea, Isabel, Ariel, Marcos, Juliana, Jason, Nemencio, Rosalina, Lucila, Bernie, Gregorio, Ines, Meli, Apolonia, Leon, Aurora, Felizardo, Alejandro Sr., Vicente, Urbano, Nardo, Artemio, Emma, Leonila, Nicanor, Juliana, Alfie, Edwin, Francisco Carlos Jr., Castor, Aurelia, Anita, Crisanta, Antonio, Cirilo, Juana, Juanita, Jeric, at ding sa Kaladwa, King Purgatorio. Kaluguran kong kapatad, mitipon tamo pungeni, banpurian, samban at pasalamatan niya Gino, at ban pagmasusyan ing kalabingadwang Domingo ning karaniwan na panawin, antimurin ing kapiestan ning kakatang patulunan San Luis Gonzaga. Iting banalamisa panimunane ning lubos kagalanggalang Laurentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Makyabe tamo po king pamaganto, king dalit na pamuklat. Stop
Iliginig pa po ng anak, po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo, manatili kayo. At kayaan timorin. Kalugurang kapatid, kapilan matitipon tamo lalong-lalo na king misa, paganakanag ng apong Ginoo, kaluguran na katang kaluguran. Maulag hatang maulaga, king apong Ginoo. At ngiling kay katamong pagmasusyan mo naman ng kapiestana, ng kay katang patron, kay king parokya. O yan mo naman yung lalakwan ng maya pabalita kay katamong San Luis. Balatiya pa mo, kitang pamangilala na king lugod na nin Diyos kaya. Balatiya pa mo piknasan ng birasya kimbanwa. O yan yung making mawulaga kimbiyena. Linele lang ang lingay ganagana pangkanita birasya kimbanwa. At siya tamong kini at yung paganakana naman ng apong ginuyan. At siya takit iking yato, pero yung para saan tamo yapin ng apong ginu kimbanwa. Kabang kikilalanan tamo yung pamipaulaganan ng apong ginu, balik dan tano man sisyan at pagkalungkutan din kay katang kasalanan. Narinig maging sumbagal yung pamangilala tamo kay katang ulaga bilang anak na ng Diyos. Ginoong Jesus, ikan dinatang bantipunan mula ring bansa king kapayapan ning kayaryanan ng Diyos. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikan daratang king amano ang pong sakramento, ban pasiklangan mo kami king kapananan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikan datang king ligaya, kambe ning kaligtasan, para king banal na kapulungan mo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at yung pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katamo ngayon sana kimbiye alang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Diyos sa igpami, ikang panibataning sablang kalam ang maligaya, pitambal mo yung kalinisan at pamipasakit king sarili, kimbinandelanan ng Juana San Luis Gonzaga. Nung emi man ayapusan, impamibiyebye ng emi dungisan, king kasalanan, at tularan minaman sana, ipamanyapat ng penitensya, kami ni kasoba ng merito ang pampanalangin ng arapan mo. Itiyaduan mi king kapamilya taning Ginoong Jesucristo ng anak mo. Ang mabibiyan po magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, magkaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. King panahon na ito, Jeremias nga na, dakal ring daramdaman kong manumis kanako. At suni naman ing pangilabutan daring sabla. Isumbong tayo, isuplong tayo karing makikayopayan. Ding sablang sadya kong kakaluguran, inabaganda ing pangasalda ko. Mekad, ayamuyot deng magkamali, ngarang sasabi. Kaditatane pisopan-saupan daygan, at ganti tamo kayo. Dapot, ing Ginoo at king siping ko. Anting gererong pitatakutan king labanan. Ding kalaban ko, mga ragsalat, mga raig, mga pakarinela king kabigwanda. Kapilan man, makalingwan, ing kamuran, amiras karela. Dapot ika, ginong mayupayang tutu, ikang minalugsog king matulid, ikang makasuri king puso ampon kaisipan. Paboren mong tangalan ko, ing pamagbenggansa mo karela. Ampat kay kakupe niwala, ing piyamanwan ko. Pasidalit kayo king Ginoo, puryan niye ing Ginoo. Uling linigtas nebye, ining taong kalulu. Linigtas ne karinggamat da, ring mga rokataw. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. King degulaning pakalulu mo, pakibatan mo ko, O Diyos. King degulan ning pakalulumo, pakibatan mo ko, O Dios. King uli mo, inya malilibak ko, at king dine ko, kakat mo. May ngari kong aliwang tao, karing kapatad ko, metong adaywan, karing anak ng ima ko. Mikakaluko ko, king pamagmasakit, king balemo, iglibak daring maglibak keka, darag pa kanako. King degulan ning pakalulumo, pakibatan mo ko, O Dios. Ako naman iniingadwan ko keka o Ginoo, king panahon amayapan mo. King degulaning pakalulu mo, pakibatan mo ko o Diyos, paulining makaligtas mong pangako. Makibat ka o Ginoo, uling malam ka pakalulu. King maragol mong lunos, balikdan mo ko. King degulan ning pakalulumo, pakibatan mo ko, O Diyos. Ding maluka tumulala potang tangalanda ito, ding pusong magdulap king Diyos, mibawila. Uling ing Ginoo makiramdam yo karingatyo king kalipitan, at ding talasuyo, era nala paenggulutan king oras ning kasakitan da. Mipuri ang Ginoo king banwa at king labwat, king dayat malat, at karing sable mabye lelangan, aatyo kaya. King degulan ning pakalulumo,
pakibatan mo ko, O Diyos. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin Roma. Ing kasalanan, linup king yatu, king kapamilataning katao, ating kamatayan, kaya beneng dinatang, ning kasalanano. Bilang bunga na niti, ing kamatayan, mikalat king metu ketawan, uling ding sablang tao, mi kasalalo. Atinang kasalanan ketiking yatu, malambat pang panahon, bayuya miyabye ing batas. Dapot, an pining alapang batas kanito, inya eya malyaring sandalyan, ing ninupaman, king mi kasalayo, king pamaglabag, king batas. Makainyan man, manibat po king panahunang Adan, angga king panahunang Moises, miniral no ing kamatayan, karing sablang tao. Pati na karetang taong mi kasala, e pauli ning pamaglabag, king metong akautusan, antimo itang kang Adan. Iadan larawaning makapauno, nitang metong adatang, king paintungol a panahon. Dapot deting adwa, elatantong milalupo, ing kalam apik kalug ng Diyos, e muabot apakilimpide gulan, ketang kasalanan ng Adan. Tutupin king dakal ataw mga matelo, bunga ning kasalanan ning katao. Dapot, lakwas tutu, ing grasya ning Diyos adinatang, king kapamilataning katao, i Yeso Kristo. Miras mo naman karinda kalatao, antimong metong, amaglapo kalam, ako sanang, pigkalog ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan taya po ing mayap a balita. Ing espiritu ning katutuan, amanibatan kingipa, yo ing munye patutu, tungkol kanako. I kayuman, sukat kayong munye patutu. Ingginong mantabeyo kekayo, At keko antimurin. pamamasa kimaya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keko, O Ginoo. Jesus nga na karing labing adwa,
uli na nita, yula, pitatakutan ding tao, nanuman ing makatakap, milantad, at imbalang lihim, mibulalagya. Ing sasabyan ko kay kayo king maralumdum, sukat miyulit king aldo masala, at ing dimdam yu king sitsit, sukat yung ikulayit karing babo bubungan. Yula, pitatakutan ding makamati king katawan, dapat ere apate ing kaladwa. Ing pitakutan yu, yapin itang makapanyira king katawan at king kaladwa king impyerno. Kayo wari makasaling adwang denas king alagang 10 centimos. Makanyan man ing metong human ka rin, malyaring manabo king gabon nung nakaburyan ning kekong igpa. Inggil naman kay kayo, pati na imbokyo, kimbuntukyo, makabilang. Inya, kayo tatakot, migit kayo kaulaga kesa karing dakal adenas. Inya, ninuman ing pakilala king arapan daring tao, king ya kanakuya, makanyan mo naman indaptan ko para kaya, king arapan ng igpakong at yu karin banwa. Tapos ninuman ing manyakwil kako king arapan daring tao, isakwil ka naman king arapan ng igpakong at yubanwa. Maya pabalita ning Ginoo, Kapurian keka o Kristo. manatili mo pong makatalakad. Makiramdam tamo po king homilya. Kayo tatakot nga na nga pong Ginoo. Tingko pong katatakutan, lalong-lalo na kayo pong kaya kayong kumbento. Nakala po rin spirito ken. At kahit tatakot tamo nga swang, ne po? Di kayo anak kayo ko tatakot na swang? Na? Hali kayo? No may nakit kang ubingan kang kwarto mo, kami takutan? So, nasa sabihan nga pong ganyan, katatakot na. Pero palagay ko waliwari ni Rempis sabihan. Yung sasabihan ng katatakot ka rin tao. Nano'y sabihan da, nanggawan da, keka, uli na, nimpamanuki mo kanako. Yan yung sabihan ng apong Ginoo. Katatakot, potangin turunan ng apong Ginoo, yung kekang tatalakaran. Yung kekang larake ka rin tao. Yung kekang sasabyan. Kaya katatakot. Balo tamo po, makatakot ing tutuki ka nga pong Ginoo. Makatakot ing kekatamong tatalakaran yapin ing tutu o tayong iyarapan tamo ing upaya. Kaya po tumakanyan eh. Halimbawa na mo, din kekatamong buboto tang manungkulan keng gobyerno o ba't po buboto tala naning katutuan. Para bang kanita, di nang talong upaya at tubusuan na katamo, ita po. Bigboto tamong congressman, senator, president, etc. Bang kanita, abusuan na katamo? I don't think so. Yapin, pigtiwala tamo, itang kikatamong boto, para bang kanita, itang upaya miyabiya karela gamitan para king kakayap da ring ega-na-gana. E po ba kanyan? Nya po tang akakalingwan din katutuan at magsalita tamo kayong katutuan, siguradong pikasaman na katampo. Sigurado lang mimwa kay katamo. Ulim po tang yarap tamo yung totoo. Di tangay nakikilala kayong katutuan, maging kalaban na katamo.
Kaya po bayo ini. Nga pong Ginoo mismo, sinabi na ka rin kayang alagad. Nga nang makanyan, pikasama na ko ng yato nga na. Anti mo na makananood akong pikasaman. Dakala rin taong bimwake kayo, panasakitan na kayo, patenda kayo pa. Kinguli ko. At pero yung nga pong Ginoo, isa sa biyana, waman makanyaning gawan da, ko tatakot. Ko tatakot. Bakit? Nanisang ka no ba't tatatakot? Huling kaluguran na katang kaluguran ng atong Ginoo. Sinabi na kayo ng Ebanghelyo, deng maya, deng ayo, akit sila rin. Tiya magkanula rin. Pero ingig pa ko pakamala na la rin. At lalo na kong kaluguran. Kana. Tatakot tamo ng kay kutang birasan ketang puntong bala mo milalakota ulaga. Kaya po makanyan tatakot tamo. Kaya namong klase neng kay tatakot ka pota rin ka klase mo eda nakapakyabayan. So nang gawan mo, kita pamatakutan da ka. Pamatakutan da ka. Lalong-lalo na, kung atin na sabihan ka, sige, sumbong da ka ken teacher. So, nakabubulan. Kasi, pota, eda nakakilalanan maulaga. At nga pong ginasabihan na, no, maulaga kang maulaga. Dapat ang yato, nakadinan ulaga, kalupan ng pamipaulagana ng akong Ginoo. Hingal do iti, kay katamong pagmasusyan mo naman ng kapiestana ng kay katamong patron, San Luis. Habang kikupunan din, malatiya pa mo, San Luis. Miniral na king kayang puso na maulagayang maulaga king apong Ginoo. Kaluguran ng kaluguran ng apong Ginoo. Nyasat malatiya pa, balo na ng finish line na ng kayambi. Finish line. Menakit na kayo pong detang ating fun run, 3,000 kilometers, 300 kilometers. Menakit na kayo po ka rin, detang pupulay. Pero menakit na kayong pupulay yung makanya ng kutang mo. Nung ka-reach sa yung finish line, ko po balo na. Yan nga sabi ta kami, tabala makatulan Kabut na lapo pulay, rabalo ka rin yung miras. Kita mo po nang kaya makanyaning madilyari. Kabut na mo, maglakbe, aldoldo, pero no ka rin tapapunta. No ka rin yung finish line. At isasabyan na kay katamo ng kay katang patron. Yung finish line tamo, yapin yung banwa. Yung finish line tamo, yapin yung apong Ginoo. Nang kayo po tatakot ng mate. Yun mong tatakot mate, po. Pero palagay ko mas makatakot tingi ka mate, ka nang mitagang kitiking yato. Palagay ko mas makatakot ito. O't pitatakutan tamo yung kamatayan. Siguro liwait ang kamatayan itself, nun otang mete ka, balang wala na kang power. Wala na kang upaya. Pero, akit na naman, kung kikatang kasalpantayanan, potang magmisa tamo, naning gaganakan tamo, Kristo mete. Kristo sinubli ang bebe. Kristo datang yan pasibay. Nang kaya kakanta tayo pa, kay ba ng consecration, yapin itang, when we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord. At po talungub tayo kayong bisamban. Nanay nga kakita mo, Kristo makapako king krus. We will all die. Pero, yung maulaga ng kabaldugan na ng kamatayan tamo. Kamatayan niya kayang makayakma king kamatayan ng Kristo. 69 na ako po. At panalangin ko, nung mate ko man, sana nung nano maning sakit amiras ka na ako. Sana luwa mo itong atandanan na rin tao ka na. Kalimbawa na may kakanser ko, may atake ko,
Sana po ang mete ko. Wala mo nga ganakarang atake. Pero from 69 years ko kay Tiyato, nga ganakaramu atake. Nga ganakaramu cancer. Pag nasan ko ng kaburian nga pong Ginoo, na yung kamatayan ko, akit da ing ulaga ating kabaldugan, pagkapilitan makiwangis kang Kristo. Ito yung mayap ng balita kay katamo, ng kay katang patron. Palagay ko, dakaling manyad south kaya. Dakaling mga di, bang kanita, kita mo sakit. Palagay ko, dakalang mga di, banta panitang masikan. Kang San Luis, si south na. Pero makatakot mo rin po ito. Kung balang mong tatamo siguro, manyad ta south kang pangadi na kata San Luis, tamo mamate, makatakot po ito. Ito pimpotang ikanang mitagan kay tiking yato. Makota mo nga kay tiking yato. At isasabyan ng San Luis kay katam, kay katam pa maglakbe, harapan taya ing dalan. Nanin dalan papunta kay finish line, yapin ng krus. Dumalan tamong krus. May kumpil na kayo po? Bagay niyang may kumpil tamo, tamang balo siguro, rin kasing edad ko. Pero ikayo anak, may kumpil na kayo? May kumpil na kayo? May kumpil kayo. Ako? Iwari po niyang may kumpil tamo, tatampalingan da katam. Hali? Matampaling ka. Bakit? Ulingin tanggapan may espiritu at kang misyon. Naning misyon mo, makiwangis kang Kristo. Nya po tampaling, anti na mong paganakake katamo, ning obispo, magpakatatag na ka. Dumalang ang kasakitan, pero bitmong kapayapan uling espiritu, kaya bene. Kalupa na ng Gino tayo sa Kristo. O hindi po yung beta mo. Yung maging Kristiyano, paisi-isi. Nung paisi-isi ka, baka pota sa salikot tamo, yung dapat tantalakaran. Pota tatakpan tamo, yung katang pami, bibi, yung katutuan. Potang magobra ka, alimbawa yung mga palyari po kay DPWH. Nung magobra ka kay DPWH, then yung flood control, magobra ka, tsuka ka rin, pamatakutan da ka nung akakit mo yung maliliari. Corruption. At initang maralas po, itabi sabihan tamo, under the table. At initang table. Ating matindi pa ini, including the table. Ne? Kutang magobra ka rin, akakit mo ito ng gawan mo. Kasi salita ka, miyadya ka. Bila ko kobra, pamatakutan na ka ng gawan mo. Sa likod mo na pa yung katutuan? Pati sa likod mo yung katutuan, kaya beka kitang progreso na ng corruption hanggang keretang billion of ghost projects. O hindi pa nakikatani nga pong gano'n. Eta dapat may tatakutan, huwag makatakot. Pero, nung tutukita kang Kristo, dapat sumagid ng takot ni yung papagarian tamo pamurin, yung pamanuki king apong gino. Yung pamanuki kang Kristo. San Luis, yung minuna ng gewa, parabang kanta malino yung kayang panlakad papunta king apong gino. Makwal tala po. Nang gewa na, linubas na yung sarili na king upaya ampong kayamanan. E pa yung gulutan na yan. Ulang ngayon na buring maging sagabal king kayang panlakad papunta king finish line king apong gino. Amin ang tamo po neng kay at tamo balo yung maliliari neng kay biras itang gawan tang apong gino yapin ng kayamanan. At yung apong gino misan sinabi na kay katamo ini king ebanghelyo, you cannot serve God and mammon. May maliyaring silbihan ng apong Ginoo, kay ba't pag silbihan may pera at kayamanan, maliyari. You will surely make a choice. Dito pong mag-drive kay katamo,
keng highway. Alam ko pangigit mag-drive keng libutan ng gulis. Either papunta ka kini o papunta ka kini. Yan ang tutukita kay nga pong Ginoo. Tutu, manasakit na. Tutu, dumalan tamong kapagsubukan. At siyang paganaka ng San Luis kay katama yan. At umagdebusyon tamo kaya. Ining kayang likwan na yalimbawa, yan naman yung panagkad na kay katama. Lalakad tamo po, no ka rin ta papunta. Baluya po yung finish line. Nung may balo yung finish line, madistract ka along the way. May nakit kang kayamanan, may nakit kang upaya, then, karina kapunta. Panagkat na ning kay katang santo, lawan niya kay kayong panlakad, nirasta mo kay apong Ginoo. Ating makatakot, pero yung takot tayan, manatili. Huling takot tayan ang gamu kay tiking yak. Huling para santa mo, yapin ng malugod na Diyos kay katang. At buri kay pundin ang pansin, ining kay katamo naman gaganakan kaniting Aldo. Ne? Aldo dareng, anak balo yung ene, nano Aldo dareng? Nino po? Deng? Tatang, ano po? Parents. So, kanito pong kay katang misa, gaganakan tala, pangadi tala. Nino po kayo reng ating tatang a perfect? Perfect. Aten? Kasi po nung intatang yung perfect, yung makalunos kayo. Lelang nakatani nga pong Ginoo, mayap tamo. But not perfect. Tandanan tayo po ito. Mayap tamo, pero ita perfect. Okay? Kasi nung perfect ka, siguradong makalunos sila rin kaya din. Nung perfect ka, nakamakiasawa. Perfect na kayo eh. Pero nung makiasawa ka, isipan mo perfect ka, makalunos yung asawa. Santala po red perfect, alien. Alien. Why? Because if you are perfect, you alienate. Bala mo ka ng mayap. Okay? So, pag nakakupo, gaganakantalo rin pengari, mayap la, pero ila po perfect. Okay? Ela perfect. Yakaniting kaurasan, pangadi tala, puna pasalamatan tari nga pong Ginoo, atin tamon tatang. Yan po. Atin tamon ang tatang. Mapalyarin din nga luwa, rabalo nung nino yung tatang daw, pero atin tatang. Yan po. So, matantala, huling linto tamo keti, kapamilya tanda. Pero, kaniting kayo dawan natin ko naman panagkat kay kayo. Pangadi tala naman, para bang kanita misundo, ing karelang pamagbayo. Isundo na nga pong kining grasya, para bang kanita sumulong, ing karelang pamakiwangis, kingig pa, na yamong bukod, perfect. Yan yung kay katamong pangadi. Anya pong umpisaya ining panagkat na ning kay katang Santo Papa, ing synodality, kaya ning kay kayong parokya siguro, gawaya naman ang synodal consultation, may karandam tamo, karing parokyanos, nanoy nga sabira, and then, metong po, karing ikit mi, common, observation. In terms of kasalpantayanan, nang kayo po, halos, kailangan din pengari. Yan ang karelang feedback. Ikay po, parang naklat. Potanging metong nga tatang yung tatayid kayong pamilya Banmiras, kayong pisamban. Abi-abi po yan. Manwala ko po kanta. Deng tatang, maulag ka lang, pamanin muna. King pisamban. At metong yung pong panagkatinig, ring tatang pangaditala, na sana ila mo mag-provide pamangan. Mag-provide lamo naman tibe kasalpantayanan at the best na aturura rin pengaring, lalong-lalo na rin tata, karing anak daw, aluwa mo itang karelang lugod at kayapan.
Nunay metong mo naman masanting ayat turura, karing karelang anak. Ya pining kikilalanan ing kamalyan at mitmong kabambaban na manuman kaya karelang biya. Importante ya po ito. Huling ela perfect. At tandaan kay po ining metong istorya, nitang metong kardinal, King US, niya po kasing pong banwa-banwa, mag-retreat kami rin obispo, at siya po yung inagkat ming mami-retreat kay kami online. At metong ngayon istorya na kaya kalingwan, kaya pinitan tungkol kitang metong atata. So inintatang na ini, talagang pepakamala na la. Rin kayang pamilya, binyena, inkarelang gana-gana, ang mga ilangan, at atinanla po. Kualtala. Mupin po ta simbala, at least akwa rin nga pipilit si simba, kuning malungkot la rin din ng asawa ng poreng anak la, kasi po ang komunyon ay mag-komunyon. Inintata. So po ang muli la, Daddy, di ka nag-komunyon. Ay, okay mo itaan, okay mo. Makanya nampan simbala ay mag-komunyon. Ang ganyan milabas yung pilambanwa, may sakit yung grabe. Kaya was na yung pari. Kaya pala niyaya po may kumpisalya. Huling mamamatin Kaya ba't na ita, tinipo na la rin kayang anak, ang po yung kayang asawa. At sinabi na karela, nga na makanyan, nang kayo pa na yung kukutang o bate ko magkomunyon. At sabihan ko kaya kayo ngayon yung tutu. Nyaya ko magkomunyon, kasi may kwalta tamo, ingumpisa na ning kay katamong kwalta, penako ko lang. Penako ko lang. Yang ining mamamate ko. At wang ko kay kayo, ibalik ko la rin yung ulagang makanyan at numakananing gawad na. Nabi na karing anak ng pangasawa. Ang ganyang mate. So niyang mate din yung kayang anak ang pong asawa, sindura pa muri si simba. O nang magkomunyon. Ano po magkomunyon? Bakit kaya? Yan alam magkomunyon. Sa metong yapong aganakakoy ni ating tamang tatang ela perfect. And the best that we can do is to pray for them so that they can continue on the way to conversion. At tandaanan tamo, yung karelang tuturo kay katamo. Sinabi na karing anak lang, Timoy sabihan na, ko kakyapusan, kininggewa ko ngayon, balik yula. Balik yula rin pena. May mintula po? May mintula kaya? Siya nala naman magkomunyon. So, gaganakan tala, rin tatang, good. Pero kutang tamo, kita mo naman kaya penganak na katamo rin yung tatang rin Mamintuta mo naman kaya karena. San Luis, of course, kanyang Bisaya lungo. Karen Jesuits, itatang na kaya Bisa. Pero matindi yung pakiramdaman ng apong gina. Gawa na nga nga ganaganang paralan, tatang na. Pero wala pa mo rin yung apong ginu, yalamanan ng puso. Kanyang bandang talwi, ikit na nin tatang na, yung apong ginu, yung ating buri, kaya ng buri na ng anak. And then, ang gawa na ng tatang, Migileleya, making sumbagal, at linubya ka rin, Jesuits. So, tsuta mo pong Kenny, kabang kaganakan tala, ring pengaring lalaki, pangadita na po. Pangaditala na saning apong gino, di na nalang matibe kasalpantayanan. Bang kanita yung pamambit-bit da kayong pamilya, kaya ang gaking pera ang pampamangan. Noon ay maging pialimbawanan lang yung kasalpantayanan. At kababanlo, bankilalanan yung pamagpay. Pangadiyo ko po,
Pari, ulin tatangyo kami naman. Nyausan nyo kami kung Father, spiritually. Pangadiyo kami mo naman. Bahan kin pamanantabi, may kayo kin pamaglakad. Makaibiya kaming sika na nagtetagan. Bahan mabawas in takot siyo. Karin sablang mamye hamon, kimbiya ka sa pantayanan. Amen. Agnadag ng tapong yan ipasya, king kakatampanniwalan, sasalpantaya ko king Diyos, Ipanglubos may paya, linalang king banwa ang panyado, at kang Iso Kristo anak ng bugtong aginutamo, pingaglig mo paya ng Banal Espiritu, bibay kang ng Mariang Virgen, linasalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikut-kut, tinipayo ka ring mete, king katungaldo sinubliyang mebye, Epay siya banwa, makaluklok, wanan ni Diyos, ipanglubos may paya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka rin mabiyang pon may mamati. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katoliko, king pamisamakling banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangsublirang mering mete, at king giyalang hangga. Amen. Manalangin tamong mitmong tiwala, king ippatamong atyubanwa, bang malaya, king sablang makapigil at takos, mikatetagan tamong bunga ning kasalpantayanan, bang atalakad ing kayang kayarian. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing hanggang ministro Santa Iglesia, alalasan ng takot at mitmong katapatan ipasyag, karing amano ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning balen, manibalalasan ng mitmong kalinisan, antina ning nanumang makatakap, milantad, ating balang lihim, mibulalag, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kapatad tamo, alekore king biere i Diyos, ganakanda sa king emi papasyag, kang Jesus, arapan daring tao, nala naman ipasyag keyo, arapan ng igpabra, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katamong makatipon nga ni Keti, mikabanal lasa ng takot king Diyos, ang makaparusa king kaladwat katawan, king impyerno, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tampo in sarili tang nasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, potang miras na kami arapan ng Jesus, ipasyag na kesanang kayang arapan mo. King pamaglakbe mi keti king yato alang takot at mitmong kapanatagan kesanang manatili siping mo. Itiyang adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundaon, matanggap para pa ni Joseph pamayupayang totoo. Tanggapan ni sana ning ginuiting dawon karinggamat mo, king kapuri yampon kaligaya ning lagyuno, king kasaplalatam wat ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginumi, lumapit kami sanang parati king banal mong lamesa. Kami ning kalinisan na kalupa ning kang San Luis. Banking pamakyabe ming gaganap kareting banal mong misteryo. Kamtan ming alanganggan ng pipandyan mo ng grasya mo. Kikapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King Ginoo, manatili kay kayo. At keko antimurin, Itasyula rin pusoy. makatas na lo king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos ta. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunay ping karapat dapat ang pong matulit. Sukat ang pong makakapos. Ing puryo ng pong pasalamatan na ka, kapilan man, ang pong nukarin man. O Ginoo, manalig pa, Diyos sa malugod, ang pong maganaka, kay kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ampat kang makapagmulalang kasalpantayanan na rin banal mo, pagkaluman meng panibayong sikanan, ing banal na kapulungan mo. At kay kami naman, yampang mula, ring mga tibe katunayan ng kekang lugod. At imurin, mikan pananla ring mistero ng kaligtasan, kikisingan mo kami kapanamdaman, king kapamilatan ring mga sampat ng alimbawa, at mipipili kami, king lalamdang pamamilatan, king banal mong arapan. Uli na dito, Ginoo, ikami man, papasyag ming kasalpantayanan mikeha, at kambera rin sablang anghel ang pong banal, pasalamatan da ka, at ngamingan pupuri. Ikapin ng panaloy pa, at imeto lelangan matampan na kang pupurihan. Uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon pa banalan mo. Halakantok nang mititipon kang banal at kapulungan mo. Bangkanita manibad kang kaya silag na ningaldo, ang gano kang kayalbog na, indali siya daon miyang pangyang king ikaligaya na ning lagyo mo. Uli na nito yung papanigapumi, palukop ang pampapanal mula king Espiritu mo, reting ayin adaralamit darawon keka, ban magawalang katawan, ang pong daya, ning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi, amen na bilon ke kami, yung pagmasosyan mila, reting mysterious. At tatandanan mi pa, ganitang bengeng mi pagtaksilan niya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka ng disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan parang kikay.
Makayan mo naman kay badan ng apunan, kinwane ang kalis. Pasibayo, may pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at tingala. Kunan niya iti kayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis nindaya. Indaya ng bayo ang pangalanganggang tipan. Ami po para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Man kanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kana. Masyag tayo ngayon ng misteryo ni Kasalpantayan. Iyang ining gaganakan ming o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamaylasa ang pangkamatayan ng anak mo, yung maligayang pamadubli ng bebe at yung pamaytas na banwa. Lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darawon may kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pambanal a sakripisyo. Baliktad ming wip ng pakalulu ing ay ng banal na kapulungan mo. At kilalanom na yung may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayana, birian mo kami ngan misut keka. Pagkala mo sana, king ikami ngan may pasignangan, king katawan ng pong daya na ng anak mo, mikapmuan kami king banal ng Espiritu. At maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alangang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan, king pamimanan ding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilanman Birhen na induning Diyos, kambenang San Jose, ang esposo na, kambering Nuan mong apostol, maligaya mong martir, kambenang San Luis at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Hoy pa, iti sana ngayon ning pangasut mikeka, pasulungan na yung kapayapan ng pong kaligtasan ding sabla king mabilugayato. Pasingnan me, sana king kasalpantayanan ng pong lugod ding banal na kapulungan mo, akasalukuyang maglakbeketi king yato, kambe ng talasuyo mo, Ileo kalabing apat ing papami, Florentino ing obispumi, ding sablang obispo, pari, ang pong diakono, ding sablang susuyok ing banal na kapulungan mo, at ding sablang taong papepayat bus mo, king anak mo. O mababakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Pakaluluan mo lang ang pontipunan, ding sabla mong anak, nulaman makasaul. Ding kapatid ming miyangon na bi at ding sabla kay kami matula ang pong memuna kitiking yato, malugudlas sanang tanggapan king kayarian mo, at nung nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, at king uli na pagkalub mo king yato ing sablang bage mayag. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagum ni Banal na Espiritu, sablang parangalang pong ligaya keka, o Diyos panglubos mayupaya, manggamang kingalanganga.
Kimit mong lugod at kapanaligan, bawis tamong ngayon, iking kakatang kaluguran ay pa, at nga tamong manalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko ikpa, balagod mong pagkalubing kapayapan king panawin mo. Ban king kasupan yung pakalulo mo. Bitimawa kami parati king pamanalipanan ng kasalanan, at may kapyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabampanayan ang pampag sa Diyanbi, yung panyatang namip ng ligaya ng talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, yung kinumaya sa Kristo, sinabi na karing apostol, yung kapayapan lalakwan ko keke, yung kapayapan ko, pabye ko keke. Yung mula saan babalikdan din kasalanan ni, doon yung pansinan mo, yung kasalpantayanan na yung banal na kapulungan. Lain mo yung pamayapan ng pampisan metungan, agpangking kaburian. Ikaw mabibigyan po magari, manggaman, kingalangang ka. Amen. Yung kapayapan yung kinuman tabi, sana kapilan man, kaya kayo nga. At kaya ka antimorin. Masaya tapongin ipakit ang kapayapan, kimbalang metong. Payapan po kaya kayo nga.
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato. Duwan na rin mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keko. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kanitin pangasese miyuman, king tinapay da ring anghel, papalirian mo sana king asoy wanda ka, king malinis sa pamibibye, ban king pamakitulad mi kang San Luis, paparangalan mi king Aldoite, maratili kami king kapasalamatan keka, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk ko po saglit. Viva San Luis! Antimo pong ke sanayan balang magpiesta tamo, kaya doon na po ning kakatamong arsobispo ang po pang pitisyonan da po ding kaparian, basta po sting piesta ating second collection. Ating second collection tamo po para yaking seminaryo, sakto pa mo yung kakatamong patulunan seminaristaya. Napimpunting saup tamo ka rin kakatamong seminarista, uling din pong advocate, seminarista tala po, sumaup tamo po king kapamilatan ng second collection, paluwal yun no po rin kay kayong cha 1,000. O maili kayo. Hali po, biro mo po. Mamaltog tamo po, arin po magumpisa na lumakad din kakatamong greeters and collectors. Na po. Sige po. Kado po, next Sunday, na pong sponsors tamo, our regular sponsors po, din pong Barangay Santa Cruz Poblacion, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Parish Youth Ministry, Ministry of Church Greeters and Collectors. Yan pong aldong iti, kabang pagmasusyan tayong piyesta na ng patron tamo yung San Luis, magumpisa na yaman po po, tanggapanapon, impong 3-2 na ning San Juan Bautista o mas sana tamo po San Juan Basa ngara po dahil aliwana po tintamo pong barangay San Juan po tapon 3 o'clock yung kayang first day na nin 3 Monday, Tuesday po 5 p.m. impong karelang 3 at itang kapiestan da po metong ya misa alas 8 yamo po uling kaya rin na ning misa maglibad la po tanamang kapanapon posisyon naman keng dalan impong karelang ganapan napin po one mass lamo po itamong 8 o'clock in the morning na po. Kay bat na po nito atin tamo pong images of San Luis bangka ni Tarembanang Pibale-Bale atin tamo pong imahin na ning kakatamong patron magdimus po ketang lele na po ning pasbol banda na po ning Santo Entierro na po. Kay ba't mabindisyon la po, magbanda ko po kita king office para king blessing da po, dating images po nga reti po. Kasaliyo po, kabitse keng altaryo, panindiya pong kandila, lalo na yan yung pati nga po na iti, uling ini po yung piyestang parangal tamo kaya, manyawat kasaupan, king ginu, king kapamilata na daring panalangin na pong San Luis na po. Napin po, tetang atin pong may sanang maging kamarera ng San Luis at tamo pong images na kitang dali na po ng pasbol. May Tuesday po, regular tamo po king misa taki ni king parokya. May balik ta na po kitang abak. Uling yari niya po yung nobena tamo kang San Luis. So balik tamo po Tuesday. Dapat in Tuesday tamo po ausan tayang Martis. Panalangin devotion kan San Luis. So, tapong regular tamang Tuesday devotion kan San Luis, maganap ya po kay Martis kanyang basat yan man erinia pimpiesta na ibabalik tagatan devotion tamo na po. Beta mo ping kapasalamatan tamo kareng at yu po kay king Arap na. Pasalamat po kay pamag kabe na po kay Misa, ya po ing rektor na ning Minor Basilica na po ng Our Lady of the Rosary, Pisamban Maragul, King Angeles City. May declare niya po, may proklamayo, anya pong June 10, timong diretso niya pong makakonekta keng Santo Papa. Ita pong minor basilica, po, diretso niya po keng Santo Papa. Napin po, may kamon niyang crashing kapampangan, uling atin tamo pong minor basilica. At siya po yung tagapag-talaingat na po niting minor basilica tamo hanggang po tang Marisyapol kami. Ngami pimpong ni seminarista ni Gerald
Dasan pang apom dong ing metong pang reshuffle. Uli sabi na po 69 na plus 6 years. After 6 years po, reshuffle na naman. Dasan pa itang tauri na rugong bayang mag-retire ing reshuffle. Nga rapi po, ilipat na kepa. Karen tutukin ng assignment. Napin po, 6 years siya po kay katamong rektor na ng Minor Basilica, imong Senyor Manny Santa Maria. Palapakan tayo po. Siyempre, yung kapasalamatan tamo po kay katamo kaluguran na Arsobispo na lampatugot mamantabi kay katamo. Apalampatugot mahangadi para kay katamo napin yaman niya tayo kakalingwan. Nung pagkaramdaman niya po ulit-ulit kitang prepasyo tamo para kay kaming Obispo y Florentino. So buri na po sabihan, pangadi tayo, pangadi na katamo. Banta lalo tamo pong sisikan keng kasal pantayanan. Palakpakan tayo po yung pakamalan tamong Arsobispo Yapong Dong. Talakat ko pong inita doon tamo kang Apong Dong ing kayang masusing bendisyon. Kikirman tabi kay kayo. At kaya antimurin. Ito ko ilapore ang buntukyo at atuan tamo yung bendisyon na nga pong Ginoo. Ing Diyos, aligayang pong tulad rin sablang banal, bendisyon na kayo sanang alang kapupusan, ikaw yung sablang biryanang magmasusi kanitang kayaldawan, lalong-lalo na ring tata. Amen. Bilisa kayo sana kay sablang panganib, king kapamilatan ding panalangin na ring banal. At mabiyasa kayo sanang may biye banal, king kapamilatan ng alimbawara, baka yung mayakit, babiya ka sa iwan kapilan man, king Diyos, ang popakaring kaparang tao. Amen. At yung akamtan nyo na, kamberangan ka rin, king banwa, ing tulang alang kapapusan. Ipamatulan niya sana, imbanal na kapulungan, ngayon balo na, king ding anak na, makayagom na karing anghel ang pong banal, king alanganggang kapayapan. Amen. At may pahin kayo ng Diyos, bendisyon na kaingan, pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Matulatan ng ayang pangining misa, umeta ng ining kambening kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Dios. Yes, po.